Ginswan Hau ngasi MLA oina wasak lauragani. Singat Assembly Constituency gi maraki mikhalda lamba yaudana mai pakraba BJP gi mirep Ginswan Hau jau ngasi nungtin pung ani tabada Manipur Legislative Assembly gi Speaker gi chamber da MLA oina wasak lauragani. Panbayai November 3 ta pangthokadaba constituency mangagi maraki mikhalda Singat constituency da independent mirep oina tholakhiba Silun Tham mirep selok thokhibadagi BJP gi mirep Ginswan Hau lamba yaudana mai pakhibani. Ginswan Hau English ngani ga tara tere ki Manipur Legislative Assembly gi mikhalda INC gi ticket ta mai pakhibani. State asida BJP gi government ama lakraba matungda party asida sagut khibani. Congress ki maikei gi Ginswan Hau yauna Congress tagi chongthokhiba MLA nipan disqualify tawna bagi damak Supreme Court yauna wakatuna lakraba matung ikui dana MLA oibadagi resign tawkhibani. Election Commission of India na sahi asigi November 3 ta hangduna leiba sit mangagi maraki mikhal pangthokna bagi damakta matam lepkhibani. Aduga topa pawmana Chief Minister na ECI gi chana kanglon sing thugairaga vote khom bagi thong condemn tawi CPI Pochai gi maman hengatpa sida government na tumina lesinba Imphal Ziri lambi gi oriba phibam amasung COVID-19 laiset tagi miyam gi punsi kanna ba hona bagi mahutta by election da BJP gi mirep sing mai pakna ba hona bada ECI na piba chana kanglon sing Chief Minister N Birena Lusing dona thugairaga vote khom bagi thong sing bu condemn tawduna CPI Manipur State Council na ngasi irabot baban da wakat mi phamkhre hairi Party sigi serol amana hai CM N Birena Lusing duna state government asi sinda di miyam gi damakta kathokli adubu miyam dagi nongmagi lapthoklagi PM Modi amasung CM Birena laibak sida nungayai phabu khunai ama purakani hairi adubu ngasi mak Chief Minister Birena state asida ka hena hengalak ba COVID-19 laisetagi miyam gi punsi kannaba narba singning thina layeng na ba honabagi mahutta November 3 ta pangthokadoriba kendra khargi by election asida BJP gi mirepna nampu hapu da kahudaba yade haibagi mongda tumba chaba khangdana honaduna leithokli by election pangthokadoriba kendra sing asida ECI na piwasana kanglon sing CMN Birena Lusing duna thugairaga vote khomdi government paibagi shakti sinaduna government employees sing BJP mirep ta vote namduna pihanna ba honari state resource punamak mirep singedamakta haleng ba leitana sinari asigumba election code of conduct thugaibagi thawong asi ECI na khudakta thingpham thoi COVID-19 laiset amasung low mulakma matam asida numit kharani asida chukhiba nongna lawpham kya ising na thumjinduna lairi lawpham kya mangba yabagi phibamda lairi asigumba lurba tanpham asida CM na miyeng amata changdana lairi amaromda government asina lalol ithik tawriba singna tawningba tawhanba asina nongmagi changdaba yadraba chana thaknabagi polam sing maman wangkhalle masina miyambo awaba mayokna halle Hiramasida mahiroi loop sing CSO sing amasung political party sing khongjang changchin ba tangai phade Imphal Ziri lambi gi phibam government asina phanba ngamdri lambi asi semgani haina government asi paidringai da BJP na miyam da thajaba pikhibani hojik lambi asida tekpham thoktaba thong tekba maram chadana lambi namthaba amasung singmai ninkhairakpagi thodok sing tattana thokli pumna makasi gi mathakta UG singna gari singdagi namduna tax khomdi driver ot neiba amasung kidnap tawbagi thawong sathari UG singna sathariba aine yadaba thawong asibu highway asibu ngak seliba central government gi army paramilitary force singna thingna bahona bagi mayokta compromise tawba mongda bhabok oina leiri hairi aduga topa pawmana ex chief minister Waheng Bamni Pamasagi yumda BJP gi phiram thechin basi leikidrabagi thawaina pelam loi en loken Manipur gi ching tambo amato ina nungsina na leimina na ba haiduna lamdam asida Manipur State Congress Party lingkhat piramba matamama gi chief minister oiramba leikidraba Waheng Bamni Pamachagi yumda BJP gi phiram thechin biriba asi layoi khraba mahaki thawaina apenba phauram loi haina Congress MLA en loken na phongdokre ngasinung thin wangoi longjam leikai gi kangsangda pangthokiba wangoi gi Congress mirep salam je gi mikhal gi campaign ga mari leina na pangthokiba miyam gi mifam amada saruk yakhiba nambol gi MLA en lokena wafam asi phongdokibani lokena haiki wangoi da olukhoi gumbana constituency asi gi mihut oiba ngam banate leikidraba pabung Waheng Bamni Pamasagi marumda miyam na mahakbu mihut oina thagatkibani maramoduna olukhoi mihut ama oiba taragadi mahanga leikidraba pabung nipa masagi aningba pamba adugi matungina thabak tawgadaba adu tawdana masagi da khallaga chatharkliba thawong asida layoi khiraba Manipur gi damakta kathoklamba pabung nipa machana laireibak gi soidana pendaba phawramgani mahakna haiki hojik nitai pat chu thekta leiriba BJP gi office asi matamadu da leikidraba nupa machana MSCP gi office oina semgalamani
अदुबु यूनियन मिनिस्टर ओइरंबा TI चाउबना नमदुना MSCP की प्रेसिडेंट ओइसिलगा BJP दा मर्ज तौसिंदुना हौजिक्ति BJP की ऑफिस ओनथोखरे लेखिद्रबा पाउंग नुपा मचाना MLA ओइना लेबा मतमदुदा महाक मसामक हाइबदी लोकेन मसामकसु MLA ओइदुना बाबुपारा की क्वार्टर दा लेमिनरखिबनी मतमदुदा ओलुखोइ इसम समना थबक इंखांग तौबा ओइना लेरमबनी लेखिद्रबा पाउंग नुपा मचागी मतुंगदा वांगोय की मिहुत ओइना कारकलबा महाकना लेखिद्रबा अहल अदुगी मगुन ngaक लेफम थोकपनी लोकेन हाई एन बीरेन सिंहाना चीफ मिनिस्टर अमा ओइबगी वाफम फोंदोकपगी महुत्ता चीफ मिनिस्टर अमा ngangloi वाफम कया अमा nganglakpa asimak laibak thibani मणिपुर मियाम की मपी ताहलोय हाइना लाउरी मसी खंथरुरगदी मियाम दी लाइरी BJP की मरक्ता MLA ओइरिबसिंग असिदा मपी ताना खांगबा कया अमा याउरी खांगबा ngamluktaदुना MLA फमदगी फावबा रिजाइन तौबा याउनखरबनी चीफ मिनिस्टर एन बीरेना वांगांगबा खुदिंगी ममांगी गवर्नमेंट हाइना हेक हेक पल्लिबासी ताबदा नुंगाइते ममांगी गवर्नमेंट अदुदा महाक मिनिस्टर ओइना चेयरमैन ओइना लेरमलबनी मिनिस्टर पी दबदगी महाक BJP दा चोंथोखरगा ममांगी गवर्नमेंट चेरकपा असिदी तौरोइदबनी सही 15 दा करिसु तौरमद्रगा सही 3 मखाइदा महाकना मणिपुर पुंबा सेमबगी मोंगदा वांगांगबसु चुमदे हाइना एन लोकेनना फोंदोखी महाकना हाई हौजिक CM IST हाइना तौरिबसी कांग्रेस की मतमदा BJP की फैमिली सिंगदा अनाबा यौरकपदा रूरल हेल्थ मिशन की मखादा लुपा लाख अममम पीबगी स्कीम हौदोकलमनबनी बीरेन महाक की मतमदा CM IST हाइना ओंथोकचबा खक्तनी अदुबो हौजिकती CM IST कार्ड पाइरे हाइरगसु स्टेट की सेल थुंगी फिबम फत्तबना हिदाक लांथक सोलिबा फार्मेसी सिंगी सेल सिंगदोकतबना कार्ड असिगी कानाबसु लेहेंद्रे चीफ मिनिस्टर बीरेना मणिपुर दा बन ब्लॉकेट लेत्रे हाइना हेक हेक nganglibasi अखंगबा मियामनदी यामना नोकनिंगबा फावरमगनी मणिपुर दा था अनि अहुम बन तौखिबा दु कनानानो NSCN-IM की मखादा लेबा यूनाइटेड नागा काउंसिल ननी NSCN-IM की पॉलिटिकल विंग नि हाइना लौबा यारबा नागा पीपल्स फ्रंट का हौजिक लेरिबा गवर्नमेंट असिगा सनमिनरगबु कनाना स्टेट असिदा ब्लॉकेट बन तौगदरिबन असिगुम्बा ngangbा याय हाइदुना पांगांग धंगांग बसु सुमदे हाइना लोकेन फोंदोखी मिफम अदुदा सरुक याखिबा MLA के गोविंदास ना हाई हौजिकी मतम असिदा अपंगबा मी हाइबा अदु लेत्रबनी खुद मोबाइल अमा पायरगा मालेम पुंबा खंगलबा मतम असिदा मियामबु लाइधिबीगुमना सानबा थबक असि तौहंदबना चुमगनी सही 5 की MLA सिनखरबा लुखोइदा मसागी ओजबा पांबा खरदगी MLA तोखरगा हौजिक COVID-19 की लाइसत मरकसिदा मिखल पांथोहल्ली मसी अफबा थबक अमदि नते हौजिक ताम अनिदा महाकना चोंगलिबा पॉलिटिकल पार्टी मयाम असि मियामना खंगनरे हंदक अमुकारगा अतोपा अमु चोंखरबदी वांगोय की मियाम वोट तौबा पांबीगद्रा हाइना गोविंदास न फोंदोकी मरके मिखल असिदा कांग्रेस की मिरेप ओइरिबा सलाम जेन हाइकी महाकना MLA ओइरिंगे द लोकेन एरिया डेवलपमेंट फंडगी रुपा कोटी अमा दशमिक तरेट मंगाना वांगोय कंस्टिट्युएंसी दा तौरंबा थबक अदुगी सरुक अहुम थोकपगे अमा ओलुखोइना महाकी फंखिबा रुपा कोटी 12.2 अदुना तौबा थबकना यौबा ngamgadra महाकना MLA ओइरिंगे द फंखिबा लोकेन एरिया डेवलपमेंट फंडगी लुपा अमा चारमनबदी महाकी ngakakchou हाइबो वाफम फावबा सलाम जेन फोंदोकी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन असि लीडर अमा ओइबगी वांगांग दे हाइरदुना सलाम जेन हाई मिखल ग मरी लेना चीफ मिनिस्टर अमना BJP की मिरेप की मिचंग चंगबा मानबा मोंगदा गवर्नमेंट की फोसी नगनी हाइबो वाफम अदु तौहनिंग दे हाइकी मियाम गी लुसिंगबा मो ओइरगदी मियाम मरक्ता नुंगाइना दबा लेरिबा असि सिक्योरिटी सिंगसिन अदुना शांति पुरकना होनगनी हाइरमबना हेना फरमगनी चीफ मिनिस्टर अमा हाइबसी यामना मगुल लेबनी मिखल ग मरी लेना वोट खोमबा ओइना फिराल सिंखटपदा लाखथोक्तना यामना तांगा लाकपासी यामना मगुल लई हाइना लौनी अदु वांगोइदा पोलिंग खुदिंगी पांगथोकपा मिफमदा तोइना लाकलगदी चीफ मिनिस्टर अमगी मगुन हंथगनी हाइनासु जेना फोंदोखी अरोबदा पब्लिक न्यूज रीडर की वीडियो यंगबिरिपु खुदिंगमपु थागचेरी।